Ghana o kwaye mo ayesi we the forest reserve CJ ni party kwaye no ne yempe over 3,000 hectares of asase and omajiafa no mabobon nuadan. Oh, but military omaya de CJ omaya de pa na ka we de into we tip of yi hu pa o just a community one bibia bi wo ho ntom no omompie embeto bi wa mountain me bi sada na pokusa anti hono light om se de nya light so omo independent power producer no kwasem yes ntom mo teach another country in Ghana in the country. wow Chanfai and omo the generate electricity enti hono upe light utuaka na ya twa to so just omo IPP ewo ho abrewa ni nkran nanka yomo bega mi hu ye nanka yomo ya ye de na de kra na baba mo we mo men nkran ti adenti amfa na abrewa ni nkran yesi ba ko bi so efe ho Jerusalem on so slums settlements ya boko na ho wonko a na seje wonim so ma ye hu omokwan ho moteti lorry kwan hu isesade yeso we Niger for ne ade yi anyom nko se de omo be gu Ghana pa at the blind side of yempaje for the security for no enye easy o Ghana ye de no ye gi ahoho o Ghana de ye gi ahoho o Ghana de ye gi ahoho o Ghana de ye gi ahoho ye de ne saa na sama fa yase na sije mebisa se Ghana yempo ye dodo ye sen shawo he o man bi te se Nigeria omo city bako a population nanka and ye whole Ghana it is says half for crumpo sa Nigeria for ye bo wonim sa me toto hospital ne mani ade baby a obi ma me dai se kokolebu ho baby me koye wura no ye Nigeria ni twi kra wonte enso djuma o ye no nya djuma keto CJ hospital equipment yi yen kase obi o hase na bia legitimately o woni nkrata ne bibia wo so tena hanoma o ntumi tena hanoma anya djuma but the rate at which I miss baby o mko ye yi baby o abrewa ni nkran ho ye kan CJ na dia se wa bra Facebook na be videos na da ho no beche mattresses fridges bibia bi any one ma obeka se baby a wote area na wona bi wo ho no ebi ni kro no so they are also in their own country and more enjoy omo ho and more bo mo bra but me dey wo bo bra ni po na won say ya de ya CJ kanya masem abana enti wo hene ana say I don't know say we your hene na wasase no a ehye won sa wo hwe so no watwi wani say wonte kura say bibi say koso wo me kwaye ye e wa na afo hei wonte for years wate say bi so no wonte yo wonya we anase wate so akasa omo betumi atu omase I say you na yenim sigalam say ekoso ya ye ka ho asem ye dede say yentu ase no a whole community one more timber market wo ho ntabu nua na aso we say foforo kra ye de aba na soja for no kopie so deep freezers be ye nan ene apake ebu amanfo so wo mattress ni ade ya chese obi e bone bra na hwe efin ye wo ho efin ni sabe pampan a wo ho esa se ndan papa bia dabi se ye wona ho no fie no matena ho anto obi okay Jesus omahua omo ye okay normal obekọ to so bi tisade ewe hu no wodidi ebia wo a wonum beto but ono until case amanfo ma wo obi akra fie so me kwaya adwuma me kwaya adwuma na wo hye ha no hye ha wo hye ho na ye bekoye nim abra yan fast da ma boafo here anti-marriage gripe mixture a relieved happy child anointed engineering services the generator experts top choco it's chocolate Amen scientific herbal consolidated bank Ghana we stand with you Telecel connecting energies no maso asne did the bonkrata na poso me madam atna se dey CEO Opoku Ahwene Foundation abra t-shirt we want mama be 3x and 4x me no we 3x so we okay with it one mama bia mama obi papa project coordinator mama BT ye gwa ho boaso se ye dey to anim CJ so far
so good. You go on boss so den to be me that a dance boa say nyame adom na ye me last day me badwuma na nyame adom ochina me de mani chemo komo na makoto ma sige de asamba ye nya potre if you dan na pa se bre na uti ha wo adwuma we yo so da ka ye me a wa uti me me he ahwene if you dan na pa wo be se if you dan mo so na se wa ha sige si ahoboa ye gu bibia so nti yakwasi wofo ye ba ye gu so din kobo so ho no mo chance so say 2XL mi ti ati request about and every time shine my assistant project coordinator person bia manya dodo and na place order we krokro wa wo say we chassis nti we de prapra kwamu na CJ wo say kwawu enkoma ye di bebre activities dodo no a e wo kwawu eti se wo ba kwawu dia na wonim se anije ni nyina kwawu man mu e na ejina ya hoboa ebra na nim se eda memenda no dwumadie sonko bi bekoso e wo PUC abetifi na eno no eye Okoman Youth Okoman Students Association na womo ebeye na me komani ma meka eho asem na fe ya hye ne totoye na yen father obokrata no ento aso a na CJ mede the inquisitor the obokrata na ehase ama anopayi se no womo echiremu a IGP ni jumadi a wodie yewra COP Christian tete yohunu ni juma wodie no ebi mo asase etete wo mo sa de sobo ebo the bokata de wo describe de ekoso no se was police in monkey duties na the monkey duties a working ene entimu ankasa wo peso de tumu no na enema bi ekoso de se wo hunu video bi a ya posti ewo Adom hod masije wo hunu I no ye police officer bia ya ni mu den na to date no e kamia ye say ye hye nim ade kwasi mama sa video no Facebook mama sa video no Facebook sisi a ye hye da ehunu ade kopoten ya oye ehunu video am say na why no wanya huduro the police for minimum police ni minimum sa no chese asema ya ne bai pa eto agunu so chese obi nim de ekoso until date so no nka we by now akwose police for betem me chese bia odipa no yenim no oye police officer yes aha no wo na bia bibi se ni ne ba ye ntina ye video no enam na till date pa na ye nti free police for nchen nti enko no saa na se utum se police na the point no oni ehodin bia ehu kra woni mu ehu woni mo video na his life is in danger or least mistake on the video na that Facebook se CJ video no na that Facebook se yeah anti civilians ayire police ni ekom na hwa brante ya wa okura police ni atade mi you see and this is very worrying a whole police officer na wonim said you okita na atade wa hodu ni komu no ka say mo de mo respect atade no obi anfa ne sanka no even though so no ayire na onya no mane nko no respect atade na wa bo ni komu say and I'm the camera sini so see what Peter tell you no wadare ma IGP mama ye hunu police ni no oye police officer pampa awakọ ni training awie ye adwuma and na division be na wo edie na ba ye edie na si edie na ekoso na is it right to say omanfo ebetumi di post for fa te bia bi etise mu ana eye ne papa mu a ana set se CJ entwa yie abra yentie nkoma na ekoso ewe chiro say with us on Facebook
Abna dear question you Abna police in why ha see at that point no a dear na police be no bit because any panel wo honom no enya bufo na abom mu no woni bibia ye money by na police in oye odi ya anti so enti tell ya yire ni komu e se ne reflector se ne police fo atade wa ye ha na me hwe no ho na oye me mobo na me yem pa ya no because odina owuo ne nkwankwan eh enti yes men kaya busua ya o mejo mahama say ya ye bono to ye ni ba ye ho so no na ye ku obi abrante enti police for emra na omo mekasa omo che omo ya che kra na de ma me de san komo kra etum no CJ eye the inquisitor sama oka ewo ha se unso se say no police for no monkey duties ene adwuma ena te say ye momo eye ne nyina ene se monkey duties no uchemu se adwuma bia police ni no eye outside ne core duties no eye outside ne mandate aye de ye no eye monkey duty na de enti a woka ne nyina so no ene se adwuma ko bia womo ewo ye frɛ womo titanium 123 properties ewo pram area honum na ye se womo agapade bi ena police fo kita tuo ene etese beka se weapons bi akosese jese company no niemo mo properties na police fo akosese no na ka obibeka se police ni de wadwuma no eye woseye adwuma sempo kra no eye demolition eye police ni na woso di akonde ba ebe demolition no anasa sa adwuma na mo kokoye wo honum no enye de IGP within omo mandate say wo betumi effect arrest wo betumi atu na mo we ene ade no enka ho bi eno na the bokrata yi ebo eho amane ewo ha na according to report the bokrata yi ede aba no wo mo chese na omo ye adwuma they were acting on orders from above. Orders from above. It is above no. Say ye post mu above. Say ye hefa above. Eno de the worker say enka ehho asem. Na omo che say dwumade no ASP Assistant Superintendent of Police Malaika Jabril Al Hassan wono na conforme agitumu wo phone so ese National Police Operation Directorate no na womo esomaye eso mo enkodi sadwuma no na womo chese panyin akasa kra no mo eka nasem no nsem no bi de kan sisi a na ne ho bombom a nti the bucket de wakane de police for no ye bi akira womo enfamrane hu sisa operation ekoso no eye de legally no na ewo so mo ye en womo ye nkopa se obi ne free baby ede tumi no asenensa na sije inquisitor nim haya no good business yes sika kokko emudwadie Owura Sami Jemfi acting managing director PMMC chese eye for gold board only and a gold board PMMC no na adani gold board enti the worker tell chese e ba no gold mu business gold mu dwadi a eye gold board nko adwuma e wo se oye the worker tell e ka e ho asema ye kenkan e ma ho na National Health Insurance Authority Dr. Victor Asaribampo and the chief executive officer say you be kaya dialysis e ho sensama abandada ne hyase a na eye free wo chese omo be extend e dia ko Ghana nyina enti babia wo bia na what's a problem no anasa wo kidney mu sinto ya wo said okoto afidie so ye dialysis ho asem no babia wo bia na omo render services ni bi omo di hu ebi hu dwuma e wo sa yar sabia ho no obetumi akọ the inquisitor na ebosa amanie na CJ ajebo ba ajanya bedru the custodian the bokata nim hayi ebo amanie yewra Steven team MPP national chairman ena yewra Justin Kodua Frempong MPP general secretary wo mfoni eda ha na yese ne meeting chenchenche bi ebekoso meeting ni nyina no Professor Michael Kwe committee na no chairman no report no mawie enti eno ho asem ena wo mkọ akoka sade ne wom sade na efimo eba sade ho asem pa ena CJ party for no ekan ye
complaints ben baye na wo mo eseden ene ni nyina ebepiepiem na ye wo hanom so e watwene mu etwen se meeting ebekọ na wieye no mo se January mu e na sabedwako na ye 11 member committee wo mo ete ya speaker or a canon speaker of parliament Professor Aaron Michael Quay na wo no e na ye dwomteni enkugu a wo mo edi ye 41% a wo mo nya no 2024 no party ni cheso mo ntiase na eni se ba no sa na eno ene wo mo tie bedwako na wo makoye nhwehwemu no nti ye hwe meeting no kọ na wieye a ye behwe de eno so no efiri mu ebaye na mede wo kwa santemantemu a yewura Alexander Fenyomakin edanim ha sanso na mea menua ba afia koto eda ha yewura nsabado agimra sebedwani sanso na wejagba wemra sebedwani omu nyina edanim ha bi si ye wo se edom koma na kọ PZ adum baby eja no kwose no na omo ekoye no omo de sika akwa 400,000 Ghana cedi donation eno mo diama omo wie no masanso de ato aban nanim yewra Fenyomakin e de ato aban nanim se ye wo contingency funda e ba no putupuru asem bi etise yi a oman ne betumi di ne sabom akoso asene nti osem ampani enye ne saa no fa ne samom emfa sika enkoso ye adwadifo omo enioma hye no enkoso masena omo ho ento omo na nyame adom IMF staff level agreement no oma confirm enioma ya mene ekasai no daily graphic ebo amane esa $370 million no aban no any IMF agreement no oma dietuma omo di sika no ebeba the bokratai eka eho asem Dr. Kasia to Forsen minister of finance nfoni edasa asem we ho na CJ edan chenso good board eno mo chese good dealers bi e wo mai mu no wo mo licenses no wo ma GF wo mo nsem wo ma revoke the daily graphic aka eno so eho asem e wani mu ha wonsaka bia na wakenkan mu amane no amame ti dodo no ano eye de CJ ya bobobo so amawo na abosumi miensam ni omo chese enipa ahanson eni aduonum mienu 752 ena wo mu awu ewo abosome miensan munie na owo no eyedien wo edien ena edebaye CJ amanebo fofora aba ye no no eye road traffic crashes akwansia esisie so bi na mo ekwan ho na ka abono eni ade no efiri opepon bosome eye January nim ede ba besi march bosome a ewu wafi wo yem no enipa hanson eni aduonum mienu 752 ena oman no ahwe wo ma ni nyina no eye ka akwansia CJ just imagine within 3 months January February March inipa 752 ena wu ka kwansia ekwanso akwansia ene nioma esisie na omo hse kosoro pa ohamu chichemu adunum yensa ene achipo enum 23.5% ene eswa eko esansa wo hwe 2024 na ewo form sa period na mu no na ewo form no eye de bokrata yi ede aba nti especially say occasion do so a eye Easter yi yenim sa kwanto no do so dodo no na eba kwawu nye obian so na eba kwawu bata ye den ya obetu kwan ye kwa ye ba no boko no a na ye ntimi enkodru nkodi adwuma na ye san emra emedu efie na edom koma so sika omode akwa koma dwadefo ewo kantamanto ne adum no eye 400,000 Ghana ntomu chemu omudi 200,000 ekọ kantamanto enomudi 200,000 ekọ PZ adum eno eho asem edaha na omo chese IMF expose aban fiscal data manipulation niema bia omo de call ye we into we the data we ni ade no omo chese ko wi achi no na se insisi so no na MPP Dr. Mohammed Amin Adam wono ranking member on Parliament Finance Committee no eno woka eho asem e wo hasei na CJ minim se bia wo share video ni bi arabe ye video bi nam TikTok a trend pa ya no okasa obi abeyi ni sika 11,000 Ghana cedi free account mo so no fa ne password mo obi ani ade MTN eden eho ama ne bomo den krata ba beto abonten chese awrana nkasa compromise ni phone security no nti sinto na ba ye eni sika na free account mo no utumi fa so bo no mo MTN ono a esan so wo hon ma utumi nya message so wo hon ma be na ase service bia ya short code us say prompt to bia ba na ya o say bia press 1 yes ne sade me hu bia me cancel
me hu bia CJ me cancel it's a phone na ekita wo no wanya hweye na de bi ba phone no so prompt to be ba so na wan kan ni ye na ofiti ya na wo bo password ofiti ya na wo mia yes a wan sha grobediu eno crutch so ye hu se na ba ko bi so na mana no 13,000 and o shada tro yankasa e post wo Facebook eno so na nam enti ye bibia na betu de sobo abo service provider no so waso die e waso de adwuma enti awra no MTF for che so ntu we fasa so bo we emwom Saibu Haruna ene ye CEO Emma Mobile Money Limited no ene wo de sa ano ye we aba na Kinzuba CJ Kinzuba okukumase a ono ene ye meyo otende pa to some extent ebi mu chese omune Kinzuba eya adwen but all the same CJ minim so ne adwen a say jadi for no magye kwan lorry kwan ho aboso pavement pa wo se nka nipa na fa ho na ye segye ho no mo wona ma wo so fa lorry kwan mu ka epia wototwene na ka edwira because baby a wo se nipa fa no adwadi for no agye ho afa abna nipa ankasa naturally yaso din nipa yaso din edina mayor sa abai agbakwa omanye yaso din e successful but anya successful crazy e bropa was me na fofo beba ba ne be to na fofo no de na fofo se bia ka se bia ne abambofo beba na se task force na no fofo se assembly ho so mo task force na de na ka se no na fofo a eno so aso na pa no afre ayo talisia me odwom ho wai fama kofi pukita mfia be 6 na promotion me odwom ho Kinzuba ujudi but all the same yes ye nyina ye mpanyufo ade a ye ya entwaye ade a ye ya enkoye no ye hwe na ye nsesanye de bia na wo se etwe aba sie so wakra bata wo no batifie na ade ba ko kan sije wo kan na kra na wonya hwe na homete enti Kinzuba ode homete na yes ade yo de ode ba ne de nka the kind of Ghanaians are on my way mu party and can say ya o but your crime bebre wo ha obetimi afaso na ode atu sa na mo no manatimi awie peyo sa your crime bebre wo sige mewie na fe birthday sa